Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi April ni rukania thir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani Iran in dona kalmeka President Donald Trump chuan Irana chiat na run pui chu naktuk thole ni tang hian alo thleng don ani hati he in do na lian tak mai ni som thum pariat na akal chomek la hian Iran in Israel missile strike le drone strike manga abai deu ranga wangin Israela chiat na athleng nem ta hlea Israel longcholna khopui Haifa khopuya chiatna lian tak mai athleng meka hei wang hian hliam le nunna chan hanom nuala hetiang kara hian Iran thlop Iraqka helpol chi sang ten Iraq capital Baghdad khopuya US base Victoria Air Base chu drone le short-range rocket mangin anbai chiam maya Victoria base sa chiatna thenga kangmaina satak achok juibok Iran in US F-15 Strike Eagle hanka thak chungchanga thuthar haum belzela pilot pani te chanchuak tura US Special Force 10 melmaram chunga chanchua na thoka operation annei dan ngainom tak tak mai puanzar hani chomeka fighter jet atangatlata US pilot pani te chanchua ve hanita sipai pakhat chanchuak turin melmaram chunga fighter jet tam tak le sipai rol tam tak din munder thonga da hetianga military operation kalpui hi khovela ala ngai lo anti amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole tit for tat mu fang dewa hein dona in chan let ton na tak tak mai hanin pek ton siat sirang lai hian voin choma dar som vela khan the Daily Express chuan Baghdad khopuya US Air Base poimo tak mai chu bayani thu hanon puanga Iraq capital Baghdad khopuya US base poimo tak mai Victoria base chu atakania US base sian chiatna lian tak atok mekani ti an puanga Iraq capital Baghdad khopuya US base Victoria base santi hi Baghdad International Airport atanga nai taka om hania an report dan chuan Iraq hian US le athurwal puisi pai tele Iran thlop helpol chihrang inzom khom milusia hotenena in baina chu Iran in dona tanani nulo katang khan athleng deu ranga Iraq US military base te Iraq sarkar mun poimo te chiat na hanlo thenwal towa tichuan voin April ni ruk jingma taka khan Iran in thlop le athom chak Iraq milusia hrang hoten US Victoria base si drone le rocket roll mangin hanbai chiam maya sahit type lampang thichil drone anti le short range rocket roll tam tham tak nen bayania maktak main heng drone tele rocket roll te hian Iraq ramchunga air defense system te an paltlang thaitlat ane US Victoria base sa chiatna thlendan hi chanchin kan buat seila hian US lam chuan puanzar anla nei lowa mase Baghdad le a chevela cheng mitam hutu ten drone pathum le short range missile te hian tual chunga air defense system te an paltlang vek nin ariatani hanti tichuan thichil drone pathum le short range missile mangin he US base si bayanita Victoria base sa hian bompuk ri tumruk veljat mai hriatania bompu atanga minute railo te a kangmeina satak aron chuak juita thlona le vehicle dang ti chiatemo an oil man thin te ti chiat anei nual ni na hriata kangmei chuak awang hian Victoria base le a chevel chu aeng phuta heibaka hian chunglampang wanbo ruaka te meikhu adum chongun boka hei hi oil kangemo lirthai kangemo thlona kangemo wanga loom nin a hriatani hanti tichuan hemin huloka hian Azias chuan Iraq Security Force 10 an soidan chuan Iraq capital Baghdad khopuya Victoria base hi natakin bay ania he base sa ground o mek na thoktu jingami mi panga velin hliam an turani hanti heibaka hian Iraq media trend khat ta chuan nunna chan po anom nual niin han soiboka Iraq Security Force 10 hliam zat an puanai hian hliam po hi an tamjok dai niin han soibok ani Iraq hian Islam sa khojir tirna changchoya Milusia poltrang inzom khom umbrella organization tia han soimai Islamic resistance in Iraq anti tachu Iran indona kalmek kara hian active takin ancha chomeka tukina US Victoria base an bayatranga darkar somni pali kalta chungkhan Iran thlop helpol chihrang inzom khom Islamic resistance in Iraq anti te hian Iraq US sipai munle until nei thren khatan da na mun sompakwa veljat maya strike an nei tone hanti The Daily Express chuan report thar hanai dan chuan building engamazat he beina wang hian ti chiatania fuel da khom na mun pui lian tak te
แห่งที่จิลรอนตะเฮียนอันตาร์เกตาหันเบียให้วังเฮียนวิกตอเรียเบสมุนครั้งครั้งกางไม่นัสตักอาชวกตาเนหันติให้บากาเฮียนเดดัยลีเอ็กซ์เพรสจวนดาร์การสมนิปลีกัลตาชูงาอิรักาหินเบนเลียนตักไม่แทงตะเฮียนทิลลันชัวติรปขัดตานายา regional ward จูตรันอันนี้ตัวเฮเบียลปุ่มปุยฮีอินดาวนาเฮียนอาตัวมตัวนี้ตีอันเอ็มเฮตันเนหันติMiddle Eastมุนครั้งครั้งอินดาวนาดินมุนคลีรินให้ฮีอาดิกินาเชียตาMiddle Eastเบียลปุ่มปุยฮีให้อินดาวนาเฮียนอังมงอาตัวมจันเมกโตอันนี้บักดัตา Victoria Base ทิลเทงวังเฮียน US Embassy จวน Safety Measure Level 4จูกัลปุยตรันอันนี้ตีอันพวงจุยงาลาอเมริกันเอโมรัมดังเมียโมมีตูเตโปอิรักจินลุดเลวตูเล่อาอุมซาเตโปชวกตูเรนเชียตตีร์นาหันติชวกาบักดัดขบุยา US Embassy เฮียนอามาลกขานอิรัก US ปิปุยลอมจงตะจูหารังเทียงเปรามันโมตกะอิรักชัวสันตูเรนเชียตตีร์นาหันเลวติชวกโตอันนี้ Islamic Resistance Force เต็นอันเบนาวางาVictoria Base กางไม่ชวกฮีอานาสเลนีนเชียตาบักดัดเจงมีปุยเต็นโซเชียลมีเดียลำปังหันรอนเทดราจวนกางไม่เฮียน Victoria Base ฮีอาตัวมนัสเลอันนี้ให้บากาเฮียนอิรักมีเดียเต็นอัปเดตอันในด้านจวน Firefighter โฮกางเทลตุปอลตะจวนกางไม่ชวกเทลนาฮีอันทกชุนจอมเมกเจลาบักดัด International Airport เนนอินให้ตักกันในวางิน Airport อาเฮียนกางไม่ฮีอาลูโลนตูรินกางไม่ชวกเฮียน Airport Corridor เวลเตอากันกายไม่โลนตูรินไม่ยัลคัลชุนจอมเซลตูร์เวนนาตันได้ดันนบังเลียนตักอันเสียเมกันในตีนฮันริปตาให้บากาเฮียน Victoria Base นัทกตูเล่ US สิไปเลี้ยมจิงาเลี้ยมนัตักอันอมเนียเชียตันยามาเซ US เล่อิรักสุรการจวนให้มิจุงจางาโซนจงเตชานเล็ดอันในรีลวันนี้ฮันติเอ็งปอนิเซฮิรันโปรกซิโซเตอันรอนจะชวกเวเมกเจลาให้วังเฮียนMiddle Eastเบียลมุนครั้งเตทารุมทัวอินเบตุนนัเตนอาตัวมเจ้าเตียลาอิสราเอลอิรันลักะเบปุยทักนะลมเล่เลียนตักเตอากาลปุยเมกลายินอิรันปุยนันสัตยังเบระอิสราเอลปุยข่อยจูอาลตุมชุนจอมเจลานิมินเล่นิจานละมาเตตุกินลำแทงคานอิรันียนบอลิสติกมิสไซล์เตครูซมิสไซล์เตอิสราเอลตาร์กตินอันกับชวกเดวรงาเฮตียงอาคาตโตกะอิรันินมิสไซล์สไตร์กันในเรื่องนักการาเฮียนอิสราเอลลงจลนะขบุยปุยโมเล่oil ทิดฟิล์มน้ำหุ่นเตะซุ่มโดนน้ำหุ่นปุยเลียนตักอมนะไฮฟ้าขบุยาเฉียดนะอาเทงจุยเลตาอิรันบอลิสติกมิสไซล์วางอินนิจานดาร์สมประคัดอาริกมาเดครัดขาน The Times of Israel จวนมีปากุมุปโตตักไม่กุมสมเรียดเลปันหิมีเลไม่เชื่อกุมสมสรีเลปเรียดมีเต็นเลี้ยมนัตักอันตัวนี้ตีอันโซยารัมบัมเฮลท์แคร์คัมปัสลำปังาดำโดยมังเอ็นกอลนะเป็กเมกันตีอันสวยบกาไฮฟ้าขบุยาเชียดนัทเลงวังเฮียนมีปรุกเวลเลียมตัวดังฮันอมบกาจุงมีแต่จูฮอสพิทอลเอ็นกอลไลลอกนะเป็กอันนี้นัวอันดินมุนไงตัวมลุตุกันนี่เลววังอินในไซออนเมดิคอลเซ็นเตอร์อิมเมอร์เจนซีดีพาร์ตเมนต์จวนอันชัวไลลอกเรนี่ฮันติที่จวนนิจันตีละตุกินลำปังมาตัวโจกาขานไฮฟ้าเชียดนัทเลงจุงจังฮีอัปเดตทาร์ฮารอนอมตา The Times of Israel จวนอิรันมิสไซล์สไตร์กวางเชียดนะอัตเลนจังดาร์การขัดอารัลนัวโปฉันชวนนาทกตุปอลเตนไทโตปันชวจุงปอยน์ไฮฟ้าขบุยา residential building อิรันมิสไซล์เตนอันติเชียดวังเล่เฮยินจิมนัสตะกบังเฮียนตุนแทงอินมีผลิตจูอันจินเชียตาลนิลวันฮันติยา The Times of Israel จวนทุนไอตูตะเลฉันชวนนาทกตุตะจวนอิรัน ballistic missile ไฮฟ้าขบุยา building อัติเชียตวังเฮียน building ตุศพนัวยาอันดัตังนีนอันเชียนี่ฮันติที่จวนเฮมินัวเฮียนไฮฟ้า police commissioner ดานิเลวิจวนมีปุยเตอันจีอายังเริงเวียวามาเสแห่งมีผลิตเตฉันชวจูกันทิลตุมเบอร์ฮันอีวางินมันรถจังกังเบอร์เตเลมันรัวอมทยังจงเตมันเมกันอีตีอปวงาเฮมิสไซล์เฮียน cluster warhead นิลวินมิสไซล์ warhead ปังไอบอมเลียนตักการุนปายวางิน building ฮีนัสตักินอาติเชียนีนัทเรียตันิฮัติบกHaifa เฮียน Israel missile interceptor เตอันโหลชมันตีน I-24 จวนอันรีพอร์ตา The Times of Israel จวนนิจันจันขัวขาน Haifa เฮียน residential building เลียนตักอิรัน missile เตนอันกาจิมหน่วยเฮียนมีผลิตจูจนชุนจอมเจลนีย building จิมเกดร์หน่วยไม่หน่วยเฮียนมีสิ่งอนุมัติตีเชียดตุมินเซนเซอร์จิรังเตคอลจังกังตักเตมันชุนจอมมันอิเซลบกันีฮันติที่ชวนวันจมฮัลลัมปังดาร์กวเวลาขาน The Times of Israel ชวน Life Update อันในดานิน Haifa Building จิมนัวยามิจนนาจูทอชุนจอมเมกเจลนียฉันชวนนาทกตุตะชวนมีปัญหานุนจานอนุมัติตีอันคอนฟาร์มาแห่งมีปัญหาเตหี
Iran ballistic missile in ati chim building chim lungke noi cha tak nuai atangin an ruang te lak chua ani toni ti an puanga Fire and Rescue Service te chuan Israel Home Front Command tenen thok dunin darkar tam tak chung mi pali te hi zon na tho ani toa ruang panhi lak chua ani to nuwa hian midang panhi an chin hriat lawa lo mek te chu zon chun zom ani mek ani tin an puang zui bok ani voin thleng hian Israel chu hetiang hian an boin nuai nuaya dihar ret chuan helai mun atang hian liam engemazat chu lak chua ani toa building chimin adel ningai hriat mi panhi te chu tun thleng hian an chin hriat alani lawani hanti Israel Air Defense System telaka Iran missile tlang hi aum zau zau ranga India taima nizan thimlim vela pokhan Iran chuan missile rol mangin Northern Israel lampang le Southern Israel lampang te targetin missile aron kap chok chiama Iranin missile aron ka chua zinga missile pakhat chuan atum lina tan Birseba khopuya tanga chim lampang Neot Hovav Industrial Zone chu aron fu le ta IDF te chuan Iran missile hian thilti chiat te neinwal ma sela mihring nun na chan le hliamero chu anom lawani hanti Israel Defense Minister Israel kat chuan chiana thlen mun tloin helai muna hian thucha achoya Iran hian civilian infrastructure poimo tak tak te Israela atarket chunjom zela mase kalau choi tawangin Israel civil mi telam hoya missile hi ron ka chua ani chungchuan Iran hian aman domlo tak tak chu an pe chunjom zeldona aom zia chu Iran missile hian Israela chiatna thlen loin Irana chiatna thlen dona Iranian infrastructure poimo te ti chiat ani vedona ni hati Iran le aproxy saute anchana salea nizan darsom pakhat le achan vevela khan the Times of Israel chuan Hezbollah firfiak polten Northern community te somrat le achevel targetin drone strike anron naya Hezbollah ho drone hian building thren khat ti cheta nainuala Masel Liam le Nunachan reporter chu aumri lawani hanti US le Israel baina wangin Iran hian Middle East ramthang thanga te boina le harsat na athlen chomeka Iran proxy tajingami Hezbollah firfiak polten Western Galilee lampang targetin drone strike anron nei boka mase hei hi IDF te chuan andang chat thaini ti anpuang bok ane Iran chetna thang te halarviwa achan chu civilian infrastructure te targeta mi puite an bei mi mai wangania ani na diktaka chuan IDF te anchana hlezoka mase civilian infrastructure nilowin military infrastructure te Hezbollah firfiak polte mun ma lian tak tak te an thong dar thina Israelian chiatna atomic laipo hian Israeli Air Force te an thok chok deu ranga Lebanon capital Beirut khopui lampanga Hezbollah command center te targetin air strike lom takmai nizana pokhan han kalpuya Beirut khopuya chimlampang daifem vela te Hezbollah ho in khornam hun tam tak te nasatakin ti chetania mase heng mun te han bai ma hian Israel chuan ache velom mi puita chu bei ani dona wanga in thiar filim turle an himna zong turin hriat tirna anti chok masa ani Israel in dolong le navy te chuan tukin khovar ma khan Beirut khopui khochak lampang anwanwai le nuala en sa de anti muna firfiak pol ho tombuk apartment building lian tak mai chu nasatakin nuai chia tani bok ane heti meklai hian Iran lampanga po Tehran khopuya IDF te natakin anchazui boka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten an proxy sang ho nena ral thuam leina tur tanpuina sum de chuana tana anman tangkai tak mai US in rek na apechung po dan lova aruka oil khalchuana lampanga innam noi thin IRGC senior commander Mohammed Reza Asafri kahi chu thani ti anpuanga oil lama sumdonan kalpuina IRGC oil headquarters hetiang diklo taka sumdona lamboi puitu head of commerce ni na chalmek tu ni hantibok hetiang kara hian US President Donald Trump chuan nizan khan tholeni hi power plant day le bridge day ani donani ti Truth Social aron posa hei hi Iran power plant le an bridge te beina beipui thakna lian tak ani donani ti asoina nia rum khata bridge le power plant te ti chiat vek ani dona chu wangin nangni nasataka turto tu teu straight poimo tak hi in hong turani chu tiang chu ani lawani chuan lowen top mairo remnara phak ber chu alo thleng dona ala chu aro puini tin in la fak thayang emo chu tin social media aron posa khovel ramjongjong tatan Iran hian Strait of Hormuz si ahong lawani chuan midterm election boruak le ramchung politics sa pressure na tak tak tok ma se President Trump hian Iran laka beipui thakna lian ber chu kalpui tran atumani ti hei hian atilangani tin azius chuan han reporta
ti chuan hemin hu loka hian Aadhaar card nen lam an chet chua hun tur hi rontar chuakin US Eastern Time tholeni jan dar riat ani donani ti asoya hei hi India time chuan atuk le nilai ni jing darnga le minute somthum vel ani don hani Interfax News chuan US laka Iran hian chiat na tam tak athen to bangin President Trump hi athin ur to hlea he thil hi akal tlang pui tak tak ngei arin omani hanti hemi chungchanga hian Asia News International in report tan pek dan chuan President Donald Trump an thole nia Iran laka beipui thak na hlom tak kalpui turanga apon hi Iran Parliament Speaker Mohammad Bagar Ghalibaf chuan na taka ronchang letin West Asia anti Middle East tia kan soi thina hian Indona lian zok a chuak donani ti lan na ni tin aron chang leta hebiala hian military conflict lian le huam zau zok aron thleng dona Indona huam chin chu zawani donani ti President Donald Trump hian asoina angani hatia achet dan athaklu tukawang hian President Donald Trump hian Gulf region te akan tir dona Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thu anga athil tiwang hian US le athurwal puiram tachu hrem muna achen tir donani hati President Donald Trump vaukhan na hi hei chau hi Iranin an chan let na hanilawa The Irish Times in report an pek dan chuan Iran chuan US in oil infrastructure abai chuan pubalak na nasatak atheng donani tin vaukhan na anti chuakani hantia Iran Military Joint Command chuan US le Israel hian Islamic Republica oil infrastructure le energy infrastructure te an targetani chuan Middle East bialpumpuya oil le civilian infrastructure te chu phubalak na tan target chunjom ve ngal ani donani tin an puangani hantia Iran Military Joint Command thupuang tu chuan Strait of Hormuz si kan melma te tan Iran chuan ahong don lova mase hei hi kan soinon leang Iran oil infrastructure tele energy site te bayani chuan beipui thakna lian le laumber civilian infrastructure te facility engpo targetin Iran chuan Middle East pumpuya hian beipui thak na akal pui donani hati Iran Media Mer News Agency chuan Iran Military Joint Command atang hian naval lamte Air Force lamte Air Defense lampang tele ground troops zongjong tanhena US hi aron chetak takani chuan Iran in chakna anei zongjong manga Middle East region pumpuya chanlet na pethei ngal turin inbuat seina kalpui turin hriat tirna anti chuakani hanti Iran hian US le Israelin abai chunjom zela chiat na anto chunjom lo nana inven himna turin Middle East oil nga ramte abai chunjom zela The Irish Times hian update an nei chunjom dan chuan oil supply to Polin zom khom lian ber OPEC le Gulf state te in biak na nei turin ruam man ania mase in biak na han nei main Iran chu aron cheleta Kuwaita oil infrastructure poimo tak mai te drone mangin hanron baya he muna hian manro chi rang nasatakin antichia hetianga chet thrin na hi US le Israel te indona topsan tura international community ten nazoka annor thaina ta na anthil ti ania tichon Kuwaita he thil thleng hian oil supply lampanga har satna mek sa to chu nasatakin ati boile zoldonani hantia Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Kuwaita petrochemical plant chu anbei ngei ti annem heta heiba ka hian United Arab Emirates le Bahrain po heng mun te hi anbei ani ti anpuang zui bok ane Iran in US F-15 Strike Eagle angka thak chungchang le pilot le weapon officer te an chan chua dan ngainom tak mai hi hansoilok taila chan chua na operation rescue mission anti hi ninhi IRA ma kalpuyania US Special Force tele Commando te chuan ninhi IRA ma he mission an kalpui nuwa hian an panhin an chan chuak ta vevea Iran military ten nasataka hanlo beinakara fighter jet khaltu pilot jok chu chan chua masak ani phota mase fighter jeta weapon system officer chuang ve chu fighter jet atang hian him takin ai ne jekani ti che hriat anita US Central Command ple CIA ta chuan hunrei tak chung khoi muna nge om ti hi an thre thei ta mai lowa hetiang kara hian Iran chuan an sipai ten an mutoni ti thu tele ground na man tumin an hol bet mekani ti te thudik lo an the dar chiam boka ma se US CIA te thiam na sang tak unique capabilities anti mangin Iran ramchung tlangkar le ngopik tak nuaya aom na mun chu an thre chuak thei ta hlo maya ti chuan CIA hian US Central Command te the Pentagon tele White House nena te aom na mun an hriani ti hi an hriat tir zuita ti chuan President Trump chuan choble chila chan chuan na rescue mission kalpui chunjom hal turin order ape zuita hani mase IRGC te hian thlona tlak na mun le a che vela te chan chuan na thok tu te an lo thlen thailo na tur hian
nasa takin an lo bei ve boka heti rol hian US Air Force fighter jet rol somni chuangjat mai ta chu thlona tlak na hmun le chan chuan ha thok tu te om na hmun te Iranian force ten an lo thlen thailo na turin veng himin Iran van bo ruaka engtiklai puwa thok kwalin Iranian force te an lo kap deuh rang boka rescue mission kalpui chung jong hian President Donald Trump chuan kartop cholpo manglawin White House ta situation room atangin halo vil rang bok mani he operation a thilthleng jongjong te US Defense Secretary Pete Hegseth chuan White House lama asia tirmal zel boka Iranian force ten an lo beilet na nasatak le silai musur kara Black Hawk helicopter le A-10 Warthog ta chu ka chiat alo ni le boka masa he tiang kara hian weapon system officer chu chan chuangai tumin mission kalpui chun zom manita zela thlona kana te rocket tele puak thai thil chu rang mangin Iran chuan an lo beilet vereng boka Nizan darhna le minute somni panhi vela khan President Donald Trump chuan mission chu len chua anita weapon system officer chu him takin chan chuani ti apuanga azias chuan hetianga rescue mission lampanga thiambik US Special Force le Commando zanhi chuangjat mai he chan chuana missiona hian antela Iran sipai telaka chan chuana thoktu te loveng him turin US fighter jet somni roljet tele van boruaka fighter jet ten atuyan thuntur lo phurtu air refueling tanker tenen hemison hi ni chuangjat mai han kalpui hani mel maram chunga mi pakhat chanchuak tura fighter jet hetizat le sipai dang zanhi chuangjat mai te nunna da khama hetianga mission kalpui hi khovela ala omngai lawani tin azias chuan an so hial bok ani he mission kalpui chungjong hian US Joint Chief of Staff Chairman General Duncan le US Defense Secretary Pete Hegseth tachu mutmu po an tualawa war ruma engtiklai point anom rangani hanti The Times of Israel chuan fighter jet an ka thak ta ka US weapon system officer chuangve hunrei tak chung om na chin hriat thailo ani na chan hi thlona tanga aine jaknuwa hian atlak na lampanga ain so wangin ni khokhrelowin hun engemaw chen awmani hantia tichuan atlak na lama hian hliam po anai nual boka atana thil boi thak tak chu Iran military ta chawin an zong lowa mipui engemaw zat ten sum tam tak hlo andu wangin anron zongjui boka hei wang hian manani lo na turin hliam na tak tuar chungin atlak na hmuna tanga kilometer som atanga som panhi vel zata thui hakal le phota tlang khokrok tak kara habi ruk nuwa Pentagon lampang nen in biak pona na in awom na hmun hi hriat thei ani ta chau ane rescue mission US in hakal pui chung jong hian Israel chuan intelligence lampanga tranpuina halope vereng boka US A-10 Warthog tele Black Hawk helicopter tele attack helicopter dangte antum jungjung theina turin US chuan silai musur kara poni sela airfield tenau deu asiam masak phot angaya hemitan hian ramhum halle lak chin an nei angai ta agriculture field tanti Iranin thayan chin na mun zol zau tak pakhat chu an control an hoya da tumin bei pui thak na an kalpui le phota tichuan helai muna hian ground na in kana thlengdol mana mase fighter jet ten Iran sipai te nataka hanron beizui ngala wangin ground na in kana hi chu hunrei wak atheng talawani tin The Times of Israel chuan an soibok ani tichuan heta hian airfield te now mini airfield tanti chu hansiam ta US C-130 thona US Commando ron phurtu tele Little Bird helicopter santi te chu hanron trumta he hmuna tanga tlangkara lawak lawa om F-15 fighter jet weapon system officer chu chan chua tumin melma te leilunga nge ke ngatin ground na operation an kalpui zuita ane hetiu chungjong hian propaganda mak tak tak maile diglo tak tak Iran chuan aron thedara US C-130 chu ankap chia a laite thalak anron ti chuaka mase chu tiang chu thilthlan dana nilowa thlona lian tak C-130 hian US Special Force tele Commando rolte helai hmuna zukda atum nuwa hian thok chuak le mai thai ani tolowa thlai chin na mun leidup taka trum tura design ani lowa chutiang hmun atanga thok chuak tura siam ani lo hrim boka heiwang hian thlo chuangai na hom talowa ground na US Commando te ron thiar chuak turin US thlona lian dang te ron tirlu an zui ngala US F-15 is strike gala weapon system officer chu ninhi chuang darkar somli pariat chuangjat mai chan chua tuma bei ani nuwa awom na hmun atanga him takin chan chua anita tichuan Iran leilung han chua san dona hian C-130 thlona hi US chuan Iran kuta alu lo na turin nassa takin anti puak dara anti chetavek kani